Fáilte Páirc Warren seo Cluiche go chlufa Ceannais Sraith Roinn dó Iomána ar ag Allianz idir na ballad chun de Cluiche I chríochna Warren na Sraith agus Kerry a bhí dárát agus in ballad an fáil an clufa baile na riochlaí nua I gceistin seo a gcuirsaí Iomána na Sraith. Tás bud a fur an Cluiche agus a bhfuil go leorleor árachaí dinta ón irin a chlí London sa glufa deire gan ráta donnaid tí arú dé gur fáid dinta fhí siad cáilí hanahéin go chlufa Ceannais sola thug siad ar London. Bert a thosa an Laois de London atá tosan trúna sinna fiochrasí fennel in gandí idir seacht agus an lán tosach Aaron Dumfrey in gandí idir Cárthach. Sé Thomas Keys a príomh nús California atá gimmert gandí idir cúteag. For sé gortú a gine na mí ach tá sé filte ach gortú imar nachhfuil ar fáil ag Cluiche agus sinna Stephen Peaky mar tá sé an gortí. Bes súl go mé Podge Delaney gibh sé lár nach David Dooley Captain California gibh hocht agus Jack Kelly tá gimar gomá ar a dahat stat chama go Cluiche. Kerry agus iad tuchan Páirc gan príomhnús na fórneisna Oisí Mansell agus tá sé sin gortaigh go dtibh ní sé meastan anria tá an Liam Ógo Connor isteach an áitiúd. Fearlá na Páirc Ronan Walsh ag gimmar tarcíon godí seo ag gimmar tógáil na Páirc na Sira agus bhí sé cúil ciúnach a gcuine na mí sa glufa dearnach sa grúpa. Tom Doyle chamá fu cúil fear as na Crocaí in gandíomh de. Ar glíhan eile tá Jordan Brick ag gimmar gomach fadach be cá eisteach lá na Páirc Kevin Goulding ag 8 agus Ronan Walsh in gandí idir Mar sin na fórne agus tíocht ar Páirc agus Laois agus Kerry taobh sos réitear an trúna seo sinna fear as chundéach lár agus feice jibin sin Niall Malone atá réiteacht agus tíomh leis na muir tíomhlíne tá Brian Keown as gaile Nicholas O'Toole as bud láige agus Anthony Owens atá má a gobir leis chumá agus tá gaí láidir agus Harvah láidir an seo in Port Cluiche trúna agus agus muidir breanú híomh na deisigatíomh na clé don tá an dúis mhór baintach an dá ar an seo go dtí seo Sraith agus an tardú céime baintach go béisi gimmert I rinne híambí na Sraith na bliana seogain ach ba bhí chorann a thuirt ló chamá agus Laois don bheith siad sin gimmert a gcurann John McDonough fi ri seachtaí agus sé cín grúte ag Cluiche ach nar thug na fórne seo idir chéile cuppa seachtarach Iomána chéan chuí an bháin agus bhfuil bhí cuppa carta dearú chamán agus Cormac Byrne atá measta nona dia inneo ag Cluiche idir fé sé an 66 for sé scór na bua mar sin ní heolala amach mór an idir na fórne seo ach beic or na bhíana an dús agus is cór na bhar as hiag mo chua atá canna or na bhíana in seo trúna agus buil sin le chéile agus canna siad or na bhíana agus sin caithfar seach litir idir Kerry agus Cluiche agus maidir tá sé Harbh a gcuifer an seo trúna agus ní bheith sé éasca go na fórne tá gimmart i gcuine na Cluiche. Tá mai epic go cór na bhar hiag mo chua beag nach réig de or na bhíon a chana. Would you please stand for a round of you, second today, and give a whole name choir. Jonathan Timarshnik cór na bhar hiag mo chua an Timó Mail Choir agus Cantlárínta go níos túiscim sé sú go mór sclufa neartta go bhfuil dimmir hell agus ómáins a go de Cluiche agus tasrúda clufa Ceannais Sraith an Roinn dó chuir na gruachtal agus rú Laoise seo hábhíonach chun gcuine chearlaí asbáilach gimmar sa máile
Mael gur húsid agus gur chéalta si de bhór na Sraith Kerry. Í táid in na fórne seo éimblion. Go de bhla Kerry nis ó Joe na críomh chama agus cór na bhacu. Tá sé fáte Laoise hana hain agus seanta go bhfuil chéad scór amsú a chu gúine na gaoth feiceann cecha láid atá rísin. Agus cé bhfuil buile má géad an Corbett níor eile leis an ceantin churchan cín fáte James O'Connor captain Kerry. Vi peldo Kerry gimmert Mhórdha go bhar choki an gafad snéir Kerry McAvoy an pass mú agus tá Kerry gimmert a cóláid a Cluiche sa géide bhí sé Garrett neart scór ní amsú ceantin steach a dro Liam O'Connor tá takeí steach an átá sí Mansell leis an gurtaí se fáte leis go lán tusa mór na Daniel Casey brú dámantar leid Kerry seo bún sin na chéad scór amsú agus tá scór das fiad ag Liam O'Connor. Agus an ceantin fáte go deasa mar sin ina náid ach cór láid ar Cluiche agus bin a scéal Sraith Allianz go dtí seo bheith agus a gcuirsaí amachta cór láid ar Cluiche fáte Cody Comerford tá se tasta agus líort ísio steach dro an drumfií titan siú drumfií chéadúach aine sí smachtún dóir hála go mechar Laoise gan chúla aon scór amsú ceantin fáte sin sin tam se Keys a gar startna tá Laois fi Keys sé cuatú beidir cool agus fáte an chéadéireacht ag Laoise agus cool fáte Thomas Keys agus well beidir go bit an nachar go Laoise chuine líise cool ítach agus túsma ag an balle 9 second agus cool fáte go a creachtní go deasaige Green gar agus tá háríide ní mór an seanta cool bode Kerry. Í fáte tro Corby teaching machas láb Corby fáte aige spás ag inis fear bhain an chola Díor dáis all in seasta spás í sin smachtaí a fi se scíilte gomáin Tom sin Cillian Dunn chuna himúir óga fu an óga Laoise fi stúr Tommy Fitzgerald áú bhór takeí éan na rins míanaí don si ggéir bheith hí an rina dóch sé grúta go pug seasta grútain sin na Kerry. Ban se stang as na cuairteir gimmar a cór láid a Cluiche agus í chéad scór sin fáte ag Laoise. Fágálaíonn agus an déir sin seo bhí beganín gáinna chuir barcach tá drumchlán na Páirc go deas mar bhíonn go handún seo Páirctaí uaire. Walsh in ceantin ítach aige agus í gafat ag Lee Clear ceanna himnoirí le near taíoch den an tesin botún chomá Carthach an chola héana agus éan Corby agus Cillian Dunn gáin mar sin suas glub sin tosú tróna go Laoise. Ceanteach ní níor sin a bhfuil barteach an eile fáte an tam seoríigh Daniel Casey slucí suas agus líor de steas spás Joe Keys ach nuair seo Seán McGrath chun súléir agus puc steas a bhís an nuair seo go Laoise. Kerry tá sé níis agus McGrath a fáil fí ré leis a thógáil tá fearrtaobh leis agus spás aige agus Diggins am aige gúlaí oscailt agus an ceanse chuir isteach troí lántas a gafail is snéir go deas ag Liam O'Connor tá fearrtaobh mó agus beidir go cuairtú scóil an hain Tom Doyle a chun cín agus Doyle a scór sé Jordan Brick a bhí an faoide scór deas a chu cruthaí ag Liam O'Connor agus Brick as Kilwheile gamsú scór taíonn Laoise gear caiistáil gáir a bheith féil faoi James Keys céim ceantin chuine leisteach ní éile Keys i chaáil agus í fiúcha suas an over did an tam sin captain fórne David Dooley i na rugby le cúga láin chama a Dooley ach tá puc seas éile géit ben an carú can an caite a cheal nuad Cluiche an sin an rí is cecha láide tá se i Bord Laoise tróna ceantin agus a léite tam seag Dooley spás amach rihannis be se cuairtú pass si tar fáilte aige beidir mis se fada Jack Kelly ní bhrise agus an má a glad hearing cean seo a thuirt ló an lón réitir scí leis í fáte tam seo a Goulding Kevin couple cush games leis tócéite de deas fada Kyle O'Connor Nish Connor tún se shears an pass the horts Conor Walsh hain shear tá Rowan Walsh
Along the Páirc, Ceannais Breathnach in the Fórne, a couple of cush games to match Tokyo generator. I guess my heart go to Cárthach. I guess Kerry Cárthach ignite Malone and Thompson. Passy Sorg Walsh, Masha Stachan Love Heather. Keen to Vahama give it to Friach. Shant Kapaj Delaney Nish, Mr. Clarshaki. Puck 0 goal. And it's Kegun Bunyama, Hig Delaney and Schlitter. And you wish I had a Kyanchach Harren Sasson, Ikun in the Guike. Ach, but Leslie Sausta, Kuri Machen Keen, Gun in the Guike, Hish Rudemet. Kyanchach Bunzig is Feckin Chip. Kurt the Guike, Bishop on the Carno get. Foster and Jim and Dorn the Kulak up top. Dunn and Ursha. Agus Vichy, go Killian Dunn. Agus Hish Rudemet, you ain't free to fight to go back to Hall, fought to Glasleisha. Agus one teach and near just Don Tree and a Vision Jim on the Carno get. Agus Kerry Nish. The Raw score and Tiev. To Glasleisha, Kerry Rudy Keen. Agus well near Shanta Kulbara, Kerry, a Cárthach on the Coolchin. To Foster Cabrish, Delaney, Shea Hogan Pucks here. Stafford of Dooley, Captain of Fórne, Dooley, Neards, Das, Stachan throw Killian Dunn. Cousins, he Sergeant and Nursha Kerry. Donna Gobber Gadish, Keys at Ish, Girl Cheater Shitter. Goffert to Gadassi, Thomas Keys, Hafarty Vishit, Bateman too cool, in Corby! Oh! And Conch in the move. When you shall holler to Cart, you hush the Stachan Love, ever Visig and Custer Sassasna. Ach, ni said in Nathan Corby, nach Triat and Conch and Agonia the Hangi. Agus wel fach an triw cool fote Cluiche, Gun in the Guike, wat nach Waka Mishriev, ni on paid it. See Fennel getting Conch for Casos, he Goffert to Snair, he fought a Tom Doyle-ish, kick out to Hunkin, to Casey. Ian Shannon, set the mark and chill Euro dip. Zrichnish, Nasleisha, Fichasi Fennel, Rash Fallahan, Shanahan, to Lewis Free, Fosse Gemocht, to Keys to Vistero. Fought Thomas Keys, but check to cool well Keats the pucks here again. Angazan no but Hossa Shaween Shanahan. For one in the credit. Heen against Fichasi Fennel. Angus and Chin and Keys against Bichert to Nishkmach. He had Friense and Glasleisha. Angus, well, Aaron Dunphy, Hooks and Kionchuk, big court to Bui, mate, Bay to the Raitor. Angus James O'Connor, there's a court to Bui Shin. Back into the Kerry, Tashtel. Hermadi, if she's court too small. Well, a Waller Safakia, Kubis, Fiorentina to Tashtar, Fos. Report to where he shot Magale, Bishop Soskama. Mostas Kunde Lishit, maar Tanidin Ball, he's 2 to Faku. Dunphy, Gaheska, ask Kate score. Lena Long to Saharfad, cool like Killian Dunn, cool like Thomas Keys. Angus Pointe again Dunphy. Angus Leash, Gun in the Guike. That 2 spot. Bohan, understand the Dorna, Canfada. Bishop Das Hohenga, Tom Doyle, because he Puki Sosage. Walchinish, Lashane. Glean Con Sassna, it's Joe Michael Slattery. Cousins Wads at the Tamshinik. Comerford and Usha Cody, Vion. Henry Olga Ella, Hennig Shanahan. Stochen Keen, you know, the Eminary, the Nyartails, Dearmer Conway, and Amin Shaku. Ishin Filze, Hortu. Agus Panalisha, Agaru, La Copri, Con more meat to put to Carl Dunn. Cool body no Taku Dunn in the Rins Brienta. Agus Underrolled IDS. To the Gadas, Thompson. Bucky Sosa, because he fought it Ashik. Run a Walsh. Brew dominant to Laz Kerry. Agus Shitterson, Imishtacha throw, Slattery. Shannon and Brew dominant, and Yumuka Brew to the Raitor. Need. Podge Delaney, Kieran Conch and Allianz Sosa, because I fought Delaney. Agus Sheer for the Lee Clare and Cool Body. Agus Dunn Raal. He took it Dunn Fada. He should smart to get Das. Agus didn't go Hall and Thompson and Kyle O'Connor. You're right, Ash. Chitter Hunnell Shit. Agus Bratheim Brishte. Martian Jack Kelly, Togal Hochstrasse. Conscience Sassing Dasig, Jack Kelly. Conscience Idro, Roinn Mullaney. He focused on Conscience Us, because Cousins wanted up Betting Risha, good Mullaney come out with Bishan Ursha, good James Keys, and because we're the Buntish to Elig. Has Leisha, because Carthach 9 alone. Come on, Squeelce. Agus Bullis Squeelce, because if you want Jack Kelly, Kieran the Lava, when they'll give him a touch off a fortune to
Seannais ag Aaron Dunphy. Dó chuir chlá scór go Laoise agus mu tarnta denúmed sa géile. Dunphy a tuil chodama. A chuir is tábhacht ó gúil se crín agus tá Péidir fáte bar sin ag lántasach. Dó fáte Laoise agus Tá nuí in seansin bhigéad an Corby tíadach an siúcú bh fáte go. Tá sí freag go géir agus go dóte seo Laois Ciarraí. Contra grúte agus léite Corby. Kelly tímaró. Jack seaach a bula agus dag an secondú ó sa meisige. Agus beirlín slitter beirlín riad gáin sinach ní éidir le Dunphy in cáin sin smachtú. Kyle O'Connor faoi rú tá sé hís leachos. Aidí sé fáte go Conor dó níl tíach sa lábhar íst agus ní féad na botún sinna Glanta so Diggins Jason tar pass agus isteach a dro Slattery in seo an rá sin mar grútear dús ag códaí cuma furdach í picas so Casey ní na sitar picas so agus dinta goes ag hén Shannon pirouette dastant in sinna agus teasta fada fiochra sí fennel taíag fiochra You're darling, that's the spot. It's Patricia Joe Dunphy, flick or Dasig Dunphy. Can you stick Kelly Taw? Next Killian Dunn. Agus sunk begs a dream. I basically hit shot. Bogama, Eric Lean, Queen of Gleamed. See Fennel at East. To Dasig Fiachra. Lee Clare, it's echt. Agus Aidan Corby. Bullish and Kion shot. There's a piece of my mach. Agus beisi seo contact done sin nach an cúlbord sa tamach agus an tá. Is a gúlbord go be Jason Diggins bhí an seachas aon as in Andy Gurham. Mar fabsi sin mach sa lábh agus í fáte James O'Connor. Scór leis tasta ó Lads Ciarraí go dóta. Beidir bud a fearr facha Liam O'Connor ceann fáte ach brenn an mrú tá Lads Laoise chudurb. Jordan Brick for a chéad scór. As sin bultige bhfuil se Crean níl. Agus be Tommy Fitzgerald banisteir Laoise an sásta. Leis an mrú atá Lads Laoise chudéir orb. Iarmhain na gaiileh Tony O'Gregan mas na banisteocht a chamá. Bhí sé le bailh gunnar don óí písa, tipper dáran písa. Taihí éige sin chamá. Agus puck seasa elevéis an Tuga Ciarraí. James O'Connor is captain of Fórne. Tasting can of the show Lads Ciarraí sin dá chúte na dhéile. Ceannaigh Dunn agus ceannaigh Keys. Agus chahar an chul freagra ítach acu fós. Agus ríist lágéireacht an tamsin O'Connor tá eile sí ála leis. Agus áireann se trón himreach branamid. Gantaí Gurham an sin tá páirt léine nach sí sitar agus ámaige passwords más mín leis. Léine fósta gimod leis. Tá Corby tímaró. Fáte ag Kelly. Kelly sé fada fiachas í fennel. Cúir le clubis Dooley tímaró. Fáte ag Dooley. Tínta go deas an seoigh Laoise. Gimmert goin na gaoiche siad gimmert comá. I dro Dunn. An chuman na hains Dunn nach oberháide de Gary Clean an tamsin leis nach lána sós ag dí fáte ag Jason Diggins. Leis cin ráta ag Ciarraí leis in níor trachaisteach so. Lína lán tosach. Pabba sí sin agus tínta go deas acu. Cá sé cúpa scórlach. Michael Slattery bulte tíblína fatla cúna. Cúna sin fáte Michael Lean agus tá bhí an bunta stige. Agus nuair se tógadh sin an puck sír. Ach ní ceann éasca é go Ronan Walsh. Is cé go a rúis sin ag Ciarraí. Cluiche a cúsa se na níras agus as násta go minic. Roireachtas teas a ginn seo ar Fair lá Páirc Ciarraí, fair chilhuile Ronan Walsh. Agus ar an níocht seo an tríú scór áil ar ais go Ciarraí. Is bheith achrainn go dtí se sa bheachta Sraith ach tá ceann se bulte ardaige agus níl sí Crean. Darna ceanna mú agus caiiste sin ar fádáil. Ar an sasa cin Jack Kelly agus strachad beidir le gurtú bug. Agus an physio fáta a tíb seo go lehasach lár Laoiseach í fáte go bhéir lá Páirc. David Dooley, captain na Fórne, be bheáis choran am siú. Gan cúpla númed. Seaca númed nú beagín in na Cluiche. Tá go deas ag Dunn mhaach
agus in Ceann Bulte an pass O'Donoghue agus a Críochtaí agus as a Keys agus score das híon na híon fáte ag Thomas Keys mar sin agus a héana agus done tá siad íseal talamh tá siad scipaí agus Cluiche le sibh na níróide agus a bhearna méidí dóid sílan náid a dónis agus bháiste tosín seo i fortúra agus heaping me sí trom go má fáte ag Delaney níos agus is Pála Delaney is mána sin Ceann puchtí grúteige agus ach leanta líise is mána péine sin chamá sásta go má agus tóca sé hain an puchtí seo agus feiceann cecha láidir atá rí sin chruthas an cúil nó deire bhí sí éimeann na ceannaige agus siachta sí fada le Cillian Dunn agus báiste sin cáin na hangaí Ceann Bulte bhí sí seo gear chamá bhí cheach mar sí fear hiarís tá sí machchas lábha Jordan Brigg tainn sé sí san dóúr ach breanna an rúth ar James O'Connor cosintse híh bháin ní seo leis lá chúlaí le Seán McGrath Joe Liam O'Connor rásta sin grúta íon Shanahan agus bháiste is titim go trom an seoil ortíide bug se go cúiginn seo go Kerry níiad sí fós chuníiste ten Cody Comerford tasan sí fixóach tá dáinse banna seo fáte Kerry se na críochtú le scór an seo Daniel Casey a titan sí way machí sig Slattery gafod ag dasig Slattery cosintse dárthaíomh Slattery ach ceann eile mú an tríú ceann mú a Kerry Casey Slattery bhíar baibbrú anna chrua leis an seans sin a chrú fiúin leis fiachas sí fennel agus sellh fáte clear so Keys brenn a spás atá Keys agus Keys de fáilte de Chinned agus cumann scúte Seán McGrath tam se Keys fós go mut leis a cuatú scór agus scór fáilte agus an táisteach near ghéal Seán McGrath cuairt a buí mar bhín cumann sin scúte híana dó fáilte Keys inis agus tá deir le ná chuí híonn nach héad se cuairt a buí James O'Connor is ceannáil hana héanach cumann sin scúte bhí buile le cloiste lús an Joffer Keys an scór ach deachreachtaína sé Kerry caiise cup scór amsú fáte Corby Ceann íse líor íse les líise agus íse le Conor Walsh breanna an tuchras ar les líise agus tá dáirann seo éis an táirú chéime bhain tamach ach tá les líise gur contra rústa tamáile agus bhreatha sin sé gur chuige take trúna tá mai ben dáirann seo gur chuid difriúil a gríomh agus deasa go naí corner ar leat tíon fá réile hecht amach Ciarraí agus in bháiste stopí spachtaí deasa Kelly tainn sé siar James Keys an uair seo amaige ní sí só fada bé ach ní bheith sí sin crín agus bin an chéchán chudamú ag leat líise agus gar go an 8 caite Ceann Bulte bháinach níon ceann is fuide bhfuil sé dán agus Corby rís fím riise rús a gáin an iscirm si figus sós agus grúte tam sinna Casey chun sé ceann isteach a dro Slattery agus O'Connor sin chumach ní éile leis figus sós agus áchasa denta leis Jack Kelly sí siar sa bóca agus tá sé choíochar les hiirí brúmach leis an spás ágal tíiste ní Cárthach dinta bhfuil Keys na ceann amsúte ach be sí sin gear tá má cúil bád mar neir sin éascach ís ben an rúnis tá le hiirí fáte Kelly ríist agus bu leas tá Jack Kelly mar rálim go sé immert go má sa stragadtí seo agus immert telós in seine chumá nes fiachar sí fennle á bulla sí sin contas bis éime le ceanna an seo Don hímpel sin ní sin ceann sin figus suas agus í fáte James O'Connor agus inis fáte Diggins a bulla ceann steach Johnny den látas ach a hís briste Shanahan gus gur mór sean choí ag líb O'Connor ceann sin róta le féirtó Kelly ceann all in se sa spás zifir sa basal te glas líise agus íseo Dunphy Nis me sin, sa fada, sin scóraín tá gar an Dunphy. Chéad scór in immert
ach an léir agus bhíag Jack Kelly freab sin sitar seachas a chuiristeach na láh agus bhí sé sin deis go lántas a Laoise Spórt Roinn agus scór am siúgus tá Laoise I gceannas de glufa seo ní an dofhí Seantain sé Kerry scór am siú agus Jordan Brick agus scór deas ar Ashley Brick péad fátaige agus cacha Kerry sin bhrána le dúra sula mé lehamán hé sin mar le chóir lord a Cluiche just a géad le Ciarraí McAvoy I fi sin na léir an tam seo agus beancha éascas a se go leas Laoise bhil siad nína cosanta sin Corby agus an spás agus an léir atá leisteach Joe John smachtaigh deas a Cillian hí cúna tíocht as sí fáte Corby an pass ballach sá Crean Corby cosí bháin cosatí bheile tá sé compasa léir ag deas fáile Kelly Níor Kelly an scór fós sacht sé sin cearttaí ag bhfuil tá an scór fád Jack Kelly go leor scóraí cruthaí aige ach an uair seo críochnaíonn sé ceann agus áthórmar ag leas Laoise ón bocamach ag cathal dun go Ciarraí McAvoy agus bhfuil tá Laoise rihan rásrób go dtí seo agus dúir sé an áidirtí an bábhar ís na scuil síos leas Ciarraí se ag gramú hub Kevin Goulding agus Sheila fátaige feiceann sé inrar sa meis chur cumán deas ag Dunphy David Dooley an consin ficus sósach na bhróga chun fear Ciarraí macha sin Tom Doyle sin I grúteigh Doyle is tá feartíh sti ósin Michael Slattery ceamach scórin treig Slattery agus tá níos thóir ó Ciarraí éascocht atá bant le pocamach leas Laoise agus I fáte ag fiochas I fennel Roinn ar nista fiocha chus sé gunne London chum agus tá Ganty Tarney sin Ganty Tarney ag Colin Walsh agus anabud a gunne gaí ag fiochas I fennel ach chacha rá gramú seafuideach an tam sin ag Colin Walsh mar cin chance had le chumán má haine tú Ganty ní chance choláid dat Peter Foxer fáte ag Dunphy ceann an immert agus an ceann se tóga le tíre tíiste go lína cearcúg mecinship Tá an ceann sin tíomh mó agus siatar sí tíomh mó mar sin Peter chud mú ag Laoise Dunphy tíach leis ceann sin sé bhfuil freigra ag leas Laoise agus denna fácií sa géide tá Laoise cúpa scóirla fe Ciarraí fiomhrú is ag bud ceann Michaeline agus ceann se fátaige scóir deas chéad scór agus san trúna agus béidir go bin an córa an bailachas ága Ciarraí agus mar ní a gaiirí lo slitar chuinealtíiste go lína lántasach sin taimir sa meisi Laoise an tamar fád an Fád aintí gafaldínteach san éir Atlanta Ciarraí chuirtú puck sír an sin agus Roinn Mullaney a rótas an éir hí fáte ag cís I mí ciúmh go banúmed tá Dooley tíh stíó a bhí Dooley ní bhí sé grím a sitar sin agus rís ar an Anzi tháinig sé sin ar fád Roinn Mullaney gruachtal líir san éir bhain an choslan agus Atlanta Ciarraí beidir chuirtú gur ru séisteach a drol fear Ciarraí agus béidir bhfuil a cheart a gobach is puck séir le bheith an go Aaron Dunphy agus an ceann seo is go gon tíomh líne agus bhfuil Atlanta Laoise mé siad san sásta rálainn ceapla bhfuil sí seo leir tasanú nach bhfuil í rion asúla na muir cúl agus an cúlbáid a chumá tí cín fáte ag Dunphy go dtí seo ceann pultí seo aige ach tá sé thar an tastan chead cín fátaige dó seach le náid a cúid mar sin agus Ciarraí I gimmert le gaí sa géad le ceann sin agus cúta Corby ríist an Ecolach agus puck sé grúte
Breathnach rudí cuma cin grád a hain. Agus basically an taithí de les Laoise brise a ruachtal. Agus Páirc Léinín fáil fi bhfuile puck sírógal. Spás mar thóg les Laoise an tamar fad. So Keys agus done fi bhrúnar seo. Táinn se fad an talach, cos is bhád an tamsin I Gerrig Lín. Agus puck seas bhéis an. Chun de Laoiseach. Is kick cúne fin stáid seo. Agus tóg Cillian Dunn in concha. Glót it test like Dunphy. He's on Keys for session against the gap because so again Dunphy Martian Hain. Agus good score because so again a Creachni him on the dish. Seeking Kermu Kerry seeking Kermu Laoise. On Dachulchen he had score for Laoise. Really different is in the form. Laoise to Gmach's love of fair Kerry. There's a button a button love sheltered into go. There's the Gikaderas for the Ceannais in the me. And Cluiche. So Ardú came if he geshin chin the from the me gimmert na Laoise couple in the Tráchtaire in Chugus. Laoise wadro wahobach. Kerry suit a tospot is ní sáin you're in the form Coolin. So Cluiche strike up the shot and a couple score elephants in shot ag les Laoise. Costas wanted the lean and Hampshire. Keys can count for Suas. Plantasus ag fair hearings the racer puck service on. Is there Eric Lean agus Lean Hampshire. Agus puck service on Gehiriach. Vraha Ganashi Munsel. Dakarta cup Huntosa. Spanka keen to tastelnish. Or lads in the rear to Cluiche shot. For an Iomána Hiri, minor Iomána Hiri, Gimmert for Laois Groove line Chama. Martin Means what Bienta. Goffin took his ass in there. Agus actually Shamar scored ass ag Ronan Walsh. Agus Toshiega, Shin Scorley, ag Ronan Walsh. Gohiri, agus Calvi Taster up. Garen Varnishin, a Loidun Hammer Fad. Conella Guta second there, agus another shot. Ag Jason Diggins, a puck zero cup. Tilla Ocean Taster in Shirley Hiri. It's got Héder for shit. Yerod, Stasselov, Firo. Agus Turshasha Shansish, Ronan Walsh. Puck zero goal. Maybe she shall cream be heck mashi ar trasa leis a gór lá de Cluiche sin tae. Agus an bharna leidú go sé chuirí an dáchúil sin a chéadú le fada. She buit sa fada sa fada gach ní dóla go sí cream agus níl chead cín mú a Kerry péad fucking a séir agus Ronan Walsh a bhí aus a fad go dtí se a bhecht a sráib a sé tíime leis a gan sin. Shocking full setup. Got foot in there, David Jutta, Gmach's love in no shot. Agus Conor Walsh. He's going to take Walsh, can try to throw Delaney. Agus tá Páirc Delaney cholóded. Jack Kerry áchla féimine again. Contributes go hauling James Keys. Tá fertí still na Corby. Aidan Corby nish, which I bench I saw in the Fuinte. Tá mai hapa go mé. Agus Conella fáte Laoise agus ríist. Hasna gar cumasach agus Stasselov in chéadéireacht an difa go dtí seo. Kerry gar an uiseach machfas an láchúlaí seo mar gra. Check on. She's pucky so good dancing Tom Shinnig Walsh because he came up puck here and Shinnig Kerry needs a rator. Yeah, you're after passing Shinnig is Alani a Tarrant said top for the Talov. Graham Ward the Shinnig is top puck here good to key to be pucks here Riverson. Near to check Ronan Walsh. Here we little channel in Concha Chalash Taston. Maybe Scotland here I guess. The green vi shitten significant on the beat in touch Cárthach gonne especially Páirc Bishop Cree Robson we took a big image to go for Pelle Chama Bishop sauce to make Kerry fill it a Roinn he and B in the Breathnach shogun
Saoirse, I don't know, put Lorgus Roinn. Course Bill Durish of Alach Gugamoon, nach Niminic Vinci to tie for as Gugamoon, in country Buttig Walsh. Would she Creen again? Toshi Creen, score ma. A couple of Blina would she tip her door and don't we? Two to Blina, Srana Moon. I don't remember called it Kerry O'Hin, Maxi, don't even Kerry, go Cahonia. She can't win a whole game to feel ahead. Because they're going to be Martian, Zachary Bates, Emery, Orson Keane. Diggins got leave Shin because the Cossack Das like Jason Diggins after Jeffrey Roonish. And Todd Erlish on right took Russia. Session pass from Keane he called to an Urshak up. Jack Kelly Shatter Grammy or Hominix Gate that shot. They're clean attention to so me here Urshak to jump pass. Jordan Brick paid a fault to get because he's showing him Harish Ben him in Nimmer Smash Dina Dinner. A customer Leash I can conscious good have a taking check by Podge Delaney here in Chin. A Glana Suas. Podge Dear Das Melanish Omega Casa. Das Harish Pabanchi. Asko a banish the passing show glad Leisha. Melanie Hunkeen and Gossishi Shinistach Ni Casa. Caru Condish could move a leash. Sŵl me am chwt I gorta do nwy dagdiach noch yn Cluiche chol sgôr fach am breshe. Puck yn eire ceniach fi loher. Ni dan cheg ymesio chol sgôr. Oba wanted to clear, gan more yn brwyd. Tassin do Corby ach osyn leitig as a dydig am tamsig Slattery. Slattery chol do chwl hein, Fossig Dickens nish. Casha Cossack as a lashig Slattery. Slattery hein fi vrw. Switch dan pass am shoot. Tassin T-Villa. A draw Liam O'Connor. Shannon Green Chanel. Angus and Shannon Grochtal. And Caution Gominic Trunula. Fossigly clear. Kelly T. Mogus. Ibro Leash Shitter Machadish. But her shot. Oberwad at the goop. And different to Shitter Heinz Stach. Killian Dunn. Slucky Solicigus. Diggins to Kuna Galeen and Thompson. Nursha Kerry to the Matlish the Sheldon years ago. Each Shelva could look up the mat. Agus box here route. Robert Lloyd the Varnish Lloyd do because in Da Hulchin. Diggins bullish I can't father. Hederish good Cárthach. Classic is Orgish and Chin. Nursha Casey guiding hard at the Irish Shell Rutal. Agus Leash Grute Corby. Delaney ish, Amiga Rochen Keane. Ger pacific amach throw done. Ach Beshi Shin. Road and Thompson. Three on the score in a couple of moments. Button and Dohiev. Should Leslie Chivesasta. Ciarraí Numa Katik. Ficanish. Roinn Do Iomána. Playing the shot. It's not a ball, it's in the Gama, it's a different war at the Noi Kimmer Samala. We don't keep in the phone of you on the Norvi, Condent Dune is Kildara, Significant Nora, you may have in the screen because Kildara Jean Dolphin Kenya, the unlashing Kena, Russian and Cluiche, should undo the Ru, the Ficanish have been a scatter. If you Lord to leash again, it's Machdro Malani. Roinn Malani holds his own team in it, he's just gas again. Fotic, Kelly Reish. Jack. So Comerford. But a Comerford in Concha. Meshi Shinhar and Sassan. And Cody Comerford. Beshi. On score Vad. Agus Farog. It's a minute. It's 50 Galish. A gamer come on. Gazidi shot. Shinan different to score. I thought Leslie Hisham shoot. Kevin Gouldinish. Should the more Zidach no shot. Lab look at it because Nimokama Toki give her 40 Fennel. Zijn Concha en Keane Puki zoet Zasik Fennel. Fosig in Marlesh. Da fährt die Moro. Zentige Zasik 40 Fennel. Ik Dunphy. Agus will score le Fotige. Ta Crohie eg 40 Fennel agus ek Ciarraí eg Aaron Dunphy. Agus ben Numa the one ele. Agus an ots vi chance Kerry. En ver an leid agus shaking towards it. Na hit na de shachtan en agus Numa the one. Gam goed te Gortia, Foss en Nimmer Tanjagus. Peter, nach wel.
Tá seans bhí mar bach seans beidir Cluiche teach. Fáte lín Ericnish, Roinn Keen. Casta Shear. Cream ar chumán an trinach. Can Walsh gan fiúcán sin fiúca suasach. Zachartaí fáte go lántas ar sna Daniel Casey. Casey a bulla. Agus a sí sin bull to roar agus a mú. Agus Cluiche seo I gimocht ó lads Chiarraí fillá. Delaney. Brian Mullaney. Me get seaas an seo. Agus aspa. Funne bhó lads Chiarraí in different. Dunphy. Agus scór deas a cecha is go bhín scór sin. Seans ag Brian Mullaney seasa, seans ag Aaron Dunphy seasa. Dó híine ag le náide seacht. Seacha second fácaí. Diggins a tógáil chance. Agus pucks here and shot. Reiter can't let Aaron Dunphy ní dom bheith mit Cárthach ach tá clogad pantóig Eric Lean. Agus heapan go muda Ronan Walsh an cantra beidir agus do fin na postiach. Isce scuite snach a Kerry díta bhí héis híocht leis go bheagán. Dó seacht a náid a sé a bhí an. Tá íocht a mú a Kerry leis an sin le Laoise agus na scórnaí sin tíocht acu. Agus te buinte de fórne agus cuairláid a gcuiche ag Laoise dar le. Cut it. Reiter to the Quinta Gwiller Lean. Carculor. Stang Bansesach. Don't fear on the hut. Here, Manishach a Gestin Chin. I guess I shall turn to again. Carculor beidir Reiter go mé leatha maine agus beam aige tíocht a géin. Cha sé móla go fir sé ceapan agus Reiter aga badan. Pís Johnach gon chéad le féidir a Ronan Walsh scór ar a leidach Roinn seo go Chiarraí. Se go down istina le hain. Bhfuilte Carculor aige. Gasa sí isteach agus scór deas ag Ronan Walsh. Agus a leicreachtain Chiarraí na chéad leat le scór a bhí tastal go dóta óbach. An bhearna sin go níchúlín idir na fáinne fós an dáthúil an chéad tháscór for le Laoise. An nuair an ball na béis sásta go mála sin ceannaigh John agus ceannaigh Keys. Agus leis an gcóirláte gcuiche le tíocht le Laoise béis sásta. Scór le hamann seo go fi ceanna stratha rinne dó. Laoise dó híineag Chiarraí náid a hocht. Casey brú dámantar leid Chiarraí seo bhfuil sin na chéad scór amsú agus tá scór deas fiad ag Liam O'Connor. Fáte sin sin tam Keys a gáir isteachna tá luas fí Keys a sé cuairtú beidir cool agus fáte an chéad éireacht O'Connor tá fearrtaí mó agus beidir go cuairtú scór an hain Tom Doyle Roinn Keen agus Doyle a scór. Sé Jordan ceann sin puilte agus feiceann chip cuat na gaoth bis sé an na ceann aige fáiste sin sin darna coolach up tá Dun an uair seo beginning in the clush to get Dassie done wach agus in ceann sin puilte an pass ó Dun agus ag críochtaí agus Dassie Keys agus scór das zifir sa basal te glas Laoise agus seo Dunphy nis me sin sa fada sin scóín tá ag Aaron Dunphy fella tá sé compórtá léir ag Dassie falla Kelly Níor Kelly an scór fós at sé sin cartaí ag bhfuil tá an scór fada Jack Kelly ag Doyle nis tá fearrtaí still ocean Michael Sathairn ceamach scór an treig Sathairn agus tá níos ó Chiarraí go scór le fe Chiarraí fí bhrú bit bud ceann Michael Lean agus ceann sin fáte aige scór deas go deas an air agus tá sí seomar scór deas ag Ronan Walsh agus tá sí aige sin scór le ag Ronan Walsh
go Kerry agus Keys tá fertí bhí na Corby Aidan Corby nis an ben se sásta na faointe tá mai hepa go mé bud a Comerford an ceann seo me sí sin thar an sastan na Cody Comerford Béisi an scór fad fósa gimach leis tá fertí bh mó tenta go deas ag fiochasí fennel ag Dunphy agus bhfuil scór eile fátaige tá crothaí ag fiochasí fennel agus aspa funne bh lads Ciarraí different Dunphy agus scór deas a cecha is go bhíon scór sin
fáilte leis mar sin gon dála clufa Ceannais Sraith dó na bliana agus Cluiche bhil iad Ceannais dó híine le nád 8 leham agus obair eisteach le déanana inis Kerry sa dála seo go na Cluiche agus fu an Cluiche na rítá taíag gan leidir Stephen Picky mar acu dó nó be sé a gríomh Joe McDonough fi chamrín chatting is befráil is chun seo rótal sa máile Tíocha cúdnúid agus Kerry obair le duna cúb mátá siad le héachtar eis na glufa seo Beit go bhar siad gúin na Cluiche feic mar réide tastó tús má sa dála seo Corby ríist anna cilach James Keys ráil agus James Keys sa scuilte sem muin sin agus puck sir ag Kerry nis agus an se bheith se bhaidí séasca Roinn Walsh trícinn fátige ó puck sir sa géad lechar se péad mú mar se chúcinn go íocht aige seach mátar go puck 65 an ceann seo má ví go tús más géad dáirle puck sir his 3 second sin bheith chuit na rodí hocrú síos agus an bhar na leidú ceann sin bhulach tá sí gear agus híom le bheith clé agus bháil spe sé díma tá sé gan sin ar hanga sé sé gan sin na gcuine na Cluiche chorbe is breanna difricht ag Cathal Duncan sé ceanmór mílte fada le dro Melanie mí step mar lántasach slitar cáilte agus a cumán cáilte agus bisi sí seo agus Graham Ward an sin Jack Kelly rion na buntaiste a fertí bhiste ró sinna Keys a ríisteach puck sir agus a cárta bhain trocha má bhí se Ard go má agus buile for Jack Kelly sin nach ríist difricht sa puck sir bucmach ag Cathal Duncan ceanmór mílte a fada agus Roinn Melanie tá mí step mar lántasach chun na puck na séir sin agus cárta buí puck ísósa Kevin Goulding agus níta sé arrogantína le sin choíide agus seansan seo ag arm don fi chud an na chud agus go sé cínar fád fáte mar 7 ceann bheith an seo agus James O'Connor a ghartho agus ceann se bulte don fi gan stróbe agus 7 fáte ag arm don fi ar bud is Spórt osrí cil chotíim don oí can Fáinnes Laoise sa gundé Breathnach ceach láid na rí sin agus tacrachtaí ag Kerry nis a gcuine na Cluiche caiisiid an sitar hurt lo agus í riocht agus choras rathbh acu sa dála seo David Dooley an ceann sin figus ach a piú an tala de réitar agus bé 10 eilinn seo ag Roinn Walsh se lágíirecht lá bhuiile á riomh sa ceann dearnach cé go Cluiche an láidir ní bhúirt se ítach inniu an tangolíntaach Basically, just a sheer on gunshot. The beginning court over to Roinn. Honda McGill cut it. Score 140. Glad Cluiche. Come on, Aaron Dunphy. Canchin Bultini saw Ag Walsh. Guess Canchin me move. Zan Dacker momentum close the door. That there's a paid Amy Mhórdha. Na chumán hains Jack Kelly ganchas ní Irish ganchas machtugus puck shas bheits on go Kerry go James O'Connor Warster ó dorna Asher O'Connor is a rá chuis agus í tá a hol cartan tro go Kerry trúna Corby Canchin Joe, ní lántas ach glanta Diggins mach fad le O'Connor ríist O'Connor ceann sin a fannacht agus am sure go Ciarán McAvoy fear áitiún seo fear fór Cluiche sé tascas be anna dí raon an seo ag Kerry an líteag Adam Siegel an áit Kevin Goulding agus Goulding hééis sin cárta buí fugus os chamá Tá nói Taking Kerry cwbl príomh job na go bliana ardú céim bhaint macha híon na bí na bliana seogain cimte gine fotláige agus íháile Kildara ach bhreaú cornrótal í fáte Roinn Walsh casa agus ben ceann sin gear déile si bheith conteach chamá tí clear ríis go lán suas
Amach throw McAvoy. But she's fi chush McAvoy, he fought Jordan Brick. Brick agus sit in session agus puck service on. Couple pucks here in the gate take lads Laois star agus Nílan Splunk. Nílan funny kind of Laois the gate aku star lach ned gadi shot. I think the gear cast Marta Kerry couldn't chance they move. Shot chance Ellen Caru Conish Gondarla. Eg Ronan Walsh. And Varna Hurtidash can league in the east. Don't do ye no the hocht down fill out. Chance ní seo fád al Harn Saston ach ceanile a mú agus tochtú cean agus níos túisce runna máil se bhí anna bháil an puck na séir gan na bliana go dtí seach deachchtaige inne a gine na gaoiche Cathal Dunn cear an cean sin na seoirú David Dooley cear an cean sin ficus suas a héana agus Jordan Brick ficus sí fenn hééis a ficus suas a chun se cáilte agus fáte leis an tamse Kerry Diggins fi Vugas na pasti Gora agus puck stas a bhís an Newmark pasti Gora an tamsin agus puck stas a bhís an go Kerry Bheith all obnis cool a chrothú as ácínsach an dhear chuir brúdá leid Cathal Dunn go dtí seo na geachtar le agus an puck stas inis le go Kerry Conscian dro Daniel Casey need to non conscian for staff the love of Ned. Did you have Siegel going to shut all that? He fought that shot. Las Leisha, Angusation pulled to Ciarraí bug. And she's a father. Oh, to see me, that's a goal. Agus is cool tongue, a see Fennel. You don't refer more cool hall. And conscian fought to get bottom dent to a goal by it. Agus well, Derman no nach ruddy rolat, Ninja rolat. Agus ceappa go bin deile mar chomartas ó iad cé nach bhfuil Cárthach Séanú a go le cool bug géilte Kerry ceantar builte Jack Kelly ach I ceantar mí muir ach well an splanker fád agus an ann bant sa lads Kerry inis cool bode til botún tá se Harva fuair trúnach Stáid agus in rád se betú díach leis sin pucí sus gotasig bí clear Siar fád le fíor sí fenla for an cool Bert Stevenage Cána Ciarán McAvoy James Keys is agus Spórt scorí Roinn to a session for the postí agus in Kenna Cárthach a gníl agus a cheiste an rud le cordló de gríche ní hééis sé tar chuisteach tar Dun figus Keys sa dála siad a fud dó sé atrub dó ní atrub go leis gas a géda Sprach geart an puck machine hall good to Keys at east Fáte Delaney Patch could have ceann isteach Johnny Lantas at Dunphy ach cos pád ag Sean McGrath was táhachtnis go chéirí na couple score am siúgus stoi momentum bhí acu blis gan na Sraith gan sin a dhéile rih tús na críomh be sé de gan stoi rion na ceann se gaffa agus astan éir Liam O'Connor agus Jordan Brick Jordan a cuatú score ach ní se an ceann se leis an Sastan agus fágann se sin Cathal Dunn leis lám bun Dunn ceann fada Joe Thomas Keys ach an fi is slúar barc ach smachtaí go hálainn a Keys an chéan se le score an trebe sí glóte fósa go leis ó tu agus as a Keys agus thug se an pasca glór fada Dunphy ach cos bhád a Kerry ach si cáilte Sean McGrath agus deachchtaíine sé Kerry seachlána a gcuine na gaoiche fan na talan na hain sa ceann se Daniel Casey ach ché tangháil ní síntoch agus ní bhfuil a tamdáil tádaí nach Tarrantara agus well drug has tús má Kerry sa dála ní te sin fáte acu bháidir sa fáte acu agus Líisna sé sábhín tó siad anchomportach an teachtar Cárthach gonne London agus glór áchaí den a cuach deachchtaí a bant leis sin nimmart ag lads Kerry go dtí seo se an scór am sin seo níos áirt siad na lámh hain James O'Connor Shear
Joe Slattery. Chéad lína briste Slattery agus an pass siart a riil na buntais tu go Cearcailóir. Agus bí Cearcailóir le scór céigúil Ciarraí Liam O'Connor. A focra seo seansig an bháilse basic walk sé Liam O'Connor agus fáci ceap an nuair seo. Mar sin score one for Liam O'Connor sa géad le. Eis sin tháinig isteach nát Oisín Mansell nachfuil ar fáil ag céir béis an súl. Me sé sin an fille go an na críomh. Cáint bul tuige agus ceann éasca dánig scór fórtuige trónúna. Ach ní leoraí sa glufa seo. Ceann eile bul tuig John agus sí taiisle Cearcailóir. Brise agus a grúta nuair sé Kerry níosár le pís acu. Agus cúpla brise grúta cupach. Urte an scór in the amsú seo de. Brick. Ach rís léite ag Páirc Delaney. An chompórtach fi. An hanlí sé an go tíocha dóir for sé sitir na lámh go cúine London. Mór bhéid de sin éachlafe. Ní féad am agus spásúirt chofáda le go Páirc Delaney. Tá ag deas ag Roinn Walt. Mí seachta lína lántas an isfe písa. Agus a gasa sí sin isteach ó ní chasa. Le féil go Roinn Walt sé fós a gobar, fós a gé rudí chrá héin ach níl rudí gaibrú ó trónúna. Dew gan chur mú ag Kerry. Agus an splancar fáil vís glufa cáilte rodí fin stáid seo. Isteach a tóní lántas a chudí pigus ag domfií faoide. Rilach nua tak isteach an seo. Trónúna fi cuasí Iomána agus bheith tuairteach go réitear as a léid. Bud mór go i gceist gotí seo. Kelly fós gimach riil a buntais tuige. Agus a réitear. I'm a Roinn gur pucsaí ar géilte. Nó ag síocht na Kerry sa dáráit ar ní buinte chun hirhí an ní buinte chamach. Score síocht an dáir sin agus dána bótach hí tífar scór níos láide ag leid Ciarraí agus chénta se sin. Go bíotan a bhí cáil go chlufa ceannis na Sraith agus tardú céime paintach go gur hína bí na bliana seogain. Domfaí rabola agus ceann eile fáte 8 ceann fáteige. Híana 8 le híana 7 go bhí an cúpla 7 chun. Tífrecht Olbór an teachtain in 7 seo éidir na fáinne go dtí seo. Carbí ríist. Bise chula bhise grútaige an Cluiche leis líróid. Neomachám an tamisna Cillian Dunn. Bloc ó bháidintach. Imnise sí agus bise sí. Cís is stinse gur an líir ficas suas. James an uair seo. Fós a gur an ceantin a bhrúch an cín. James O'Connor sguril sí sé dochta se. Dáhain na lehéin a gúine na gaiche. Go mór an ráige. Tún se pass. Fáil Kyle O'Connor agus na Ciarraí ceantin ghlánach chétán Páirc Delaney. Iar deas Delaney beidir róchrún tamsin is ó Cillian Dunn tíach sa lámh agus beidir chuid gon crinne sa bhí líos sa géad a tití óbach. Á taimh tití chamá hiice ób fáte ag Ciarán McAvoy. Jack Kelly níos faoi bhrú agus réitear agur hitse agus réitear agur chaise sitar mar sin pucsaí ar bheitán go Ciarraí agus beganí níosár ón na cuairteirí. Joe Liam O'Connor rís ben imnar sa meis Delaney here an sin. Casey could brew it. Ach tí aidína Casey sé trá leis agus bhíonn sé má dáúir agus puc leasa a gnóthú ó hain. Agus tána daanais tíochtasteach go las líise. Agus Ben Conroy taisteach and that's James Keys. Hála go bheith cúpla na dhéad taisteach go las líise agus go humpóirteach trí ag le náí agus Kerry gim le cóláid go da dáile. Ceann sé builte ach tá sí builte sa fád a cearcailóir. Cheap go mar fear Kerry na ceann sé figus suas agus tá Conor Walsh Cearán hímpel ar cléir á chuineal tímún tá mar fad Walsh a geard sasta. Fáte Roinn Walsh inis.
Chassin love a Clay, and second Chassin love a Clay. In Varnish and Dutse. Pashalani here in Chin. Casey Gary Ficus Lantos Akiri. Lee Clear Ain here on. Clochwan Holivi, Darren Marmel Hully. As a club Kenneth Hundelish from the Breathnach Hama. I guess he should glance again Shanahan. Achlaf make Shanahan. Can check on Das. Sastanchin. Gofford to Killian Dunn after the Gama. Jason Diggins, I guess Puck Sarah Levis on and Sugar Hirigus. Keats the Kerry Hish Fosu the Cup Numata. Here the Ficky Seats Ashtach. Martin Phelan, not Killian Dunn. Killian for an Coolchin. So made the first shot for Shan Coolchin. And down the cool for Laslisha. I guess in Ogele, Tog Laslisha. I guess Yartahi get fought to I guess it's right. Good to show me that. Kerry Hulgar. He entangled us in there. Glim Ogo Connor, Mishashi. Another shot. Good Tom Doyle, Bishop the Racer. I guess Puck Sierra Levis on. And a chance to come. And for on the Lidu go Hochulin Teg. Instro fair hearing Cárthach Laois Sathairn agus a sin Boltige Laois score le fáte ag Liam Ogo Connor Can nimmer agus Pedro fucking the Sierra Carl Dunn Cárthach Joe Milani time he cún gomal le fair to piece agus job out the James O'Connor fucking Diggins and Cárthach go Kyle O'Connor agus sunk back a dream agus Fluffy me on Screetinish Your bottom your puck in Sierra. Aspel Lewis. Siglyffe. Sadar Lakinto go hard of home cool change that of Fiachasi final. Jason Diggins Martian and Tochro and Concha will Fada. Sarcho Hiri. Fertive Moro. He's done a love. And the come on behind Colin Walsh. Get all in love and Thompson against the chest lucky Susie David Dooley. Captain Leisha. He fought to Ash. I think Slattery. Ronan Walsh. Conscious that only in lawn to such. Carrying on cool, I'm sure as Oskins. He's a racer on nach Academy here in Chin. Fiachasi Fenloch Alana Suas. Agus Tain Chachvadla McAvoynish. I'm back for Leroy to Fukamach. He's a Hurstach in Lick. Jack Kelly, but Kelly team of Gaunchin Vignard Damage. And see, he did your thought the Prab away. Did you task for the Colin Walsh? Because in Tola Kerry, no Yachid. Shanta Jim or Ye Galia. And Taster got to Gunya Limnoch because a puck Shasta and Shasta the whole hang. Fought to come to the Gadas. Fought to Kyle O'Connor. Connor Sassalor. Hasty Love and Trick here at the name Rowaku. Jesus Fieric, Slattery. Paslavella, Casey. Daniel Brumach. Walsh initially of a Clay. Agazura Onella, Ronan Walsh, Amu. Podgelani roll Killian Carl Jonathan. Sucker with the Gis, or could you put into the leash to up the middle because you more chill of a couple of pieces of change it. Garla Alfada. Leash time nurse nation chair Leshane Akiri. Jason Diggins. Diggins ag O'Connor nish. Lean, he saw Akiri, gimmert. Here's the Cluiche going to Guichech. Nish Kashid, Ichuristach. Walsh Takimach, I guess. Right to Roger Hitcha. As a Stum Hain, I guess a Shanton shot. A Jack Kelly. I guess Bedma Shaquin or Hool. Toka Shafuin to Capin. Ach, in Conscience, Kuramu again. I guess couple of buttons to Jack Kelly. Open the couple to the guess again. Buttons to take his base, which at Torshu. James O'Connor, the Sheldon Euro there. Agus Fostach is the band time Rory. Leisha go up in the mat and Concha Gofford just now on Thompson. Eglim O'Connor. Local Krog Glee clear. Zane Corby here in Chin. Gerard Lana Sos Galaz Leisha. After piece on the for Leisha to score. We should team up come on. She does spot the show to Dar Levin. Jackson cool bug Viaku. Cody coming for shot score. Tita for the hammer. I guess that puck's here in Chin again. I guess well Clem Ward, Adam Siegel and Thompson.
Agus an dí fáil fi an dó híomhann seo. Agus just nimmer seo. Seans na honna dí seo a dhéanamh. Bit Cluiche a dhéanamh sí chéad an dí agus bes go Kerry fan bheice siad an timúirtá gortaí a talúte a Carcailóir. Agus tá ibre fé híonanta isteach na Ivan Conway tíisteach ná tíbhar ní Ronan Walsh ar legus sná tíisteach. Kerry agus ibre fiche cad Páirc Boyle agus an Michael Sathairn. Laois tuirteach ibre fiche dó sna Gerard Lynch ná Jack Kelly agus Jack Kelly chéann nach sa géad le leor pastí maige agus go Lynch staach lá na Páirc is béis go mrúch siúd Aidan Corby staach i gans ibre híineag agus is na háireach ar fáil sin genta Aaron Dunphy le seansa leige a 9 pointe a fháil go Laois trúna. Pulsig Dunphy ní dón bhí sin crín bhfuil ó tá sí faoire ní gén fáteige agus cé go sé chéad há ceanna mú gunn na gaoiche bhil cheapan Laois cúpa scór am siú leis an íos adáile fáte leis Dunphy bhil sé ceann eile ceann ó foxéir bhfuil ceann eile fáte go nimmart tá go dibhann de gén fáte Dunphy agus níosár ó lads line agus cíns go mééis siad de Keller agus Keller héana atá agus ran na bliana seo hála grúta cup agus péidir grúta cup trí bliana rúisiid aspáidir go na cheathir le cúpa blianachan agus dói an sra áirí go bhegan be siad leis le rins go na buicmhóra a rion himbi in rion mar a bheits Kerry an cúpla scór amsún seo fátin tam seo a Conor Walsh chóch an cín réitear ní réon foxí ar an sin as he fought to dash McAvoy. Can McAvoy pass isteach a lábha. Martin Phelan. It's only in lántasach. Ceann spéinín róáard agus tucha diggins siar leis an gceann sin fugus suas. Agus níosár an try Kerry bhil bear cais leis sin fair leis sin Adam Siegel. Se slucky suas ag onadí Laoise. Agus an tá deir le Kerry go raibh lóthach an cín. O'Connor pass an sin an creaú na scór an seo agus tá go dibhann ceann deas fáteigh Tom Doyle as na crocaí a chéad scór. Agus a cuine na gaoiche tí a cúdéile ná de híineag agus Laois comportach agus a leid chunna déag fós nimmer 10. Tí sin machchas lábha Melanie nuair seo. Fiachar fennel puci sus go deas nástaige héana agus Páirc ag sé go seacht gcónaí neir taithí acu agus tre sin eiceil a feiceil sa glufa seo. Dooley Ceantamíocha cín chola Comerford agus pass tímóga Martin Phelanach Caimid Phelanach chola drón tíbhne sin gceann se fugus sus Cúpla coscéim tócaigh fáteigh Melanie ríist Roinn cho bulla sí seo contact agus an cúbáide go má éis botúin sin níos túisce Machchaint se fada James O'Connor funineh splanca agus fiúin hís appa fíor bhín seo imi sa glufa seo agus maiall cecha compúirteach atá lead Laoise. Bhain gur an ceann sin a chud trasnach a sin léite i gan dí híor éis Dan a Ivan Conway agus fáte leis déadach scór bhain seo Gerard Lynch ach níl ceanna mú chamá agus cínta mé Tommy Fitzgerald ag glapáinisteach sásta sin tospan sa dáir seo agus cá Kerry chun cearnis agus Thomas Keister's neart time gun Diggins agus Diggins in the Gaman Thompson Cé tan go le Kerry oscúil síos fáte Asha Cook, gosh, a couple score I'm sure. Fair to Jordan Brick paid a fáteige. Ceann
Canchin a Bishop Nor Shabezu go Carnan Country Figure Sus Doriurt Hashin Glanta as he late Tamshin Cody Comerford couple Cush came Toki Comerford says past near love of Vega Frieda Faded like Kerry a momentum of Rohus Glyphisha Shansish Kahal Don the Gooley Oskils as in Concha Willa Kappa Hafaz Fadlish she didn't get here to Bishop fought Corby he said yeah Hush again Concha Vicasus Adam Siegel Gorberger Crew and Chugahiri I need a guided level she had years of Vicasus he fought a damn shot failing like Dunphy he kept my score Dunphy August Tasha Amy Muet Aaron Dunphy he will take in score to get come bug could move get Hama Joe Tom Doyle hands puck here should Kunny Gazasik Firsi Fennel I think the shitter can you stay get August Tenumet then more time and shot a couple of on the fall for Rainishka Laoise weg met bezig Conway nu Cormac Burns Sathairn Conway zit tegen heen kort toe die zeker met in London voor couple nummer voor het Dooley is captain de voorne Dooley forcing him at Lesh pass took he on a Human again Corby first la Páirc Corby is nu gewoon tash sitter agus big Cora agus Cora go Laoise garide Tishknach go Cluiche Grúte go Barnín go Crean Savisha to get that I should bish take Páirc Delaney to the Gamage Tábhachtach give it a shame Tamar Fad McAvoy Delaney is Fennel Anna war on Lord the Páirc Fad Dooley Mr. Dooley for the Pusty Clean Gore come on again ach a gas station stack a captain the Fornia Cashiga David Dooley agus bish on the zoo agus a Gordo Horn fi couple new met happen bish sauce the Gamage just scoration Jason Diggins, Nishi Mishir Marlon Hully Johiri Countin Ingulated McAvoy Fortin Thompson Daniel Casey Clem Ward the Thompson Jordan Brick passing Tachik Brick as he called it Jorgo come on to take glass here as well can you look more shot Nija Shneska so Chancel and shot under the Shna feeling Countin Amy Clay Fatty Vistero on the other fall for ratings is every fish Cormac Byrne Tiashtach and not Aidan Corby or Aidan Corby Cormac Byrne because it's on the man fair shot for the minute because we fick it Leisha for Reed's Wablienta Cool in the bool can you hear he's a Cluiche Strachan the shot of the shades to get the shot Tommy Fitzgerald on the Oga Marshall Hurricane Keen and chance Laoise it's a grieving in August no it's a strong and chugging Fortigly clear Titin Shag is a Quanta Sociedis Gary Lynch yeah Lovich Fair Kerry Keen Sean McGrath in chat Sasta She hates Angwal nu nog een keer zeggen wel één toch dat de Brewer teen fought Colin Walsh she will didn't acclash she fought in Hampshire get into Gadasa get follow Ivan Conway Tish Tom Doyle check my score and check Doyle agus toss can Amy Moo die hoe maar paid fought get it's on the Ellen shot Ficky Shake Hiri, Evan Dunphy Tiashtach, first of Socially Gurkha, and also Jason Diggins. Petishkin take Hiri. Nach mich jetzt sonst das Pontisch Horrors. Ich hier drauf cool, die du gut damit manche schon Stang hast, weil es jemand Lesh Core got logic week is a gate legs. Doch in your hunch stuck a pain auch hin. Das ist roll out it Samal and shot. Vicious in there, don't figure in Concha Hurricane Keen. She can have Kerry.
Counchin past Asma, mine know all because she fought to Kerry. Counchin and Glimo go Connor. I guess Casa she is Vince. She's in a Casa. She fought to good boy, fought to Delaney. Smart to Jastic Dooley along the park. I guess I'm gonna get a Hlugan Ordu. You're a Jastic Dooley. Grieve the big wound got well skill one nude. Counchin Imi Moo or Laslisha. De taart er goed met jou nog. Zie je het nou de hinia is gaar op. Daar de dat nieuws haar molle bord maar geliffen. Oké, Cluiche met de Corlode is daar dat niet already low more score niet. Groe. Attacker tegen Kerry no shot. James O'Connor. On the Iomána if we need to Tim Conway. Met Philo Hortu staat naar die Shannon. Ach, dat in Shannon. Een August Cody Comfort Bert Dog is cat. That's Tim Conway kill. She took a shot and we should give it a the maze we shot. A cool chest on Tivella a riecht because it didn't know Bruch is on no money at Tim Conway. McAvoynish far off to Ishul. Jim Achfadela on the east Shanton shot. Cluiche beter score am shooting to the mark to after Sathairn and Ben Conroy. Mafala McAvoy hossa. Tradition puki sos the gech. Fought McAvoy in door or. It's pass Ella Mafala Conroy. Conroy meshi so fada August Bay Ciarraí Sasson. Then to get at Conroy. There's a couple of passes of Neshingen. A Leslie shot I lone score am shoot. See shot to the Nazi Hinia, they're on the old war into the forenet. Eric Lee in the Kieran Concha, Kino Gaffa to Gadas in there. Jonathan Cliff doing a score, Colin Walsh, Hoholya. James O'Connor, Smachty Gadas to O'Connor. Colin Walsh, Rishi here in Chinniger, Chutifica Suas. Crump Kadaska more here in Tivella Fork. Country staff Jody O'Connor, Gaffa to Gadas, Egg O'Connor. Nish which an cool Horua shot. And we should score off and then come on Das and Rater up. Garfelt and take Jim O'Connor revision. I have to get back my done in the Ellen Chugahiri. After Shashan's Gully O'Connor, who near Kamasa there, A Hain. Very good here, mission. The Sathairn staff's Roinn with Cluiche noch. O'Connor fall Connell. Agus Kerry keen fought to get Siki no Hushan puck in the series for Con. One number to Gage Khorida Ilore. Your score Kerry a don to Dorla. Leshingui agus no to cool book Marin shit when you Morgan handset. Grieve Sraith Rutal puck ma Toki Cahal done. Irocht Doriot gan we puki sosen chin. Tamshin fought ig Lynch is he fought time shot ig Lynch falls will score again. Neil agus spotted its ass and Doriot their cool butter. Talish is don't figure if we ruish butter in these tushke. So George Tom Doyle no shot. It's the exact Doyle. Sean McGran and Sean McGee Hoch and Keane. Walsh. Just as fast as Jolie Mogo Connor. Achim Ross and Gutik Jim Conway. Schlitter Gutik Kerry. As he shin, when she shin aren't sast down, but she shin more score goal to Agatoshi fought to like Páirc Boyle. Well, you know nothing if a Páirc Boyle score in the Maga Kerry. Shannon score. Huchtig. Rochford. Not Stach, not Jordan Brick, a hand score. Páirc Boyle and Thompson. Páirc Boyle. Ach, Neil O'Reilly, see a shot to the nod at Seedig. Score when he kept in. Go to the Cárthach. I'm a Kerry McAvoy schlitter. If he Farogas Kerry TV in it. Cárthach again. Well, the schlitter no that session. Nish fought in Tamshot.
Come Burn Cuntertach. Burn is pass the horse with a Caro Coolaku. Oh, saw what into the goal, but after a real buntish to Eglas Leisha. Agus Conroy Olstach Burn Honigship. If you want a second chin and don't share one less. It's been on my gone put to Gertien. Agus Conroy Sheen to the Tala. This puck serious on revision. Don't freak me. Currently in the total in the Sraith Iomána. Fachten shot. A gun de Laoise Tranúna. Anyway, yard action. Gursi Páirc Chama. If he can't Tranúna, go with Páirc Croker here. Spórt TG Cad. If he can't, you see some Cad Tranúna. Heenig's do Mhórdha. Instead of shots to Huggin. Anyway, if he can't, Roinn Heen A. Is B. Beo Chamar TG Cad. B. And Doyle shot. Roinn Heen B in the Breathnach Huggin. Took a keen to Laois Chunkeem or in the Champagne. It's hard to shaking Gruta Cup. Savata Strahagadisha shaking Tiltig Mahaku. Agus Conroy Bakach Gama Fogel. I mean, right to Rush Nachlat Numa no Focky. Agus took with the Lash of Father Aaron Dunphy. Pucks here Ella Hogan on the shot. Gundan and Bala. Cian Broshim Clee Eglon Tosach Laoise Agus Canas Eglish Erglifishop on Head Ronum and Horina for Thomas Keys and Cool Chin and Chin and Cool Letter Fought to Killian Dunn as a Shingo shot. You're on a hand there in the wall. Evan Murphy. A draw Conor Walsh. Walsh Vivru a call to get. Agus a chance to check Roinn Milani. Agus I was into the goal by Nusha. St. Ciarraí, Sean McGrath. McGrath forced the game off. David Dooley forced the threads. And he's a right so well capping them. Actually, Tucky Ege Tusach left him where he should plug him out. Can't choose that pull to Faz Vedla, Evan Murphy. Hit him on the Carno, get to the Stinchin. And I guess Titanchi Aslov. Boy, the Stinchin, I guess Emin Chiamu, I guess Tom Hon Makatsi, Kegra Brishan. Ben Conroy Gertie. Dan je mag hem reeds voor more than a shot. Base mag hier spawn net aan. Dus Kanchin Grutik, lads hier. We kijken maar. Niet de racer. Grutik kapitein Laoise. David Dooley. Teacher Shears. Das Keen. Het only the long tussach. Smacht tegen Das en Tom shot. Dan is dat Conroy Takiega heen. Peter Shakur too cool. Conroy forcing about Lesh. Costing towards the lads here. Agus Cleachta J here over Clay. Agus a 4-8 agus tá Conor Walsh mi she's Gertie Chama. Chiapping. Rater. I'm known as Kerry was Cundech Law Raids go Ciarraí. Agus tá sé gluchar stutter. Agus chiapping a bin Shin go hard agus le lads Laoise in the ball. Yet some book of Tranúna agus well tiltig Amaku. Shit Laoise Champagne Rina Do Strand the Breathnach shot. Agus Bua Bug come off for yet on second foot. Fechar see Fenlon Siu Coolchin. Kevin can chance vi lads the Reachta while we shot. Amy er fad agus don't fig me. Kiri D moch happen leis dos pontus. Agus na méis the zone over ball so me three van bay. Can your put to love show up. Ach die feit dat graag goed jere die stukken goed doen met. Sauce to come out. Lads Laoise but there should Irish Grieve Joe McDonough Bishop Crea Cabanura. Agus get out to Mansmach. Page Doug should when he has made the Mansmach Kildare Chaman Reen Chatney Hall should in Cluiche in the Gunye and Green Tricate. Agus Kildare is Lord Dulchin agus only by shits and don't know he gimmert Grieve the Moon. Grieve line Gumashka. Yo, V lads here. Kamati here.
agus fecinn sibh léide Páirc Delaney sin be se sásta le an tuspáinte is different units léide Páirc Delaney san éidir seo chróg agus Cluiche de Iarod héana agus lí clear ibre sé agus sé Cody Comerford sin achla féige Cody Iomána for se Furin óg nua líise Fi Stuart Tommy Fitzgerald agus Aidan Staklam, Andrew Kavanagh, Jeff Linsky léide Tony O'Regan chumá Sigur neart taithí acu. Hic siad sói chul síos go bhríne dó. Hic siad scaite gomeach blian acu. Agus am acu. Chus gan himraí óga seo thorchan cín. Go hirí, is it gur léide Oisín Mansell a bheith ais aclaí acu. Bhuiile mór sin gan a bheith fáil. Ach, bábal le dina cúpach don ní bheith beidir furan choláide le les líise acu siút a gríomh ach nerid agus duine se sin difricht chumá. Agus an dáir fanta mór barcach agus asúnis le brunna an chorn agus farcin seo bartúir go hálainn ar fad mar bhín go handúlagus trú beidir nach chlufií mór críomhann seo in na bliana Bhí canis beidir am an láin bheit agus heas bheith an seo agus apna fíor má Páirc an iontachaí agus heas líise I fiile Roinn híon bí na bliana seogain Idir me be Kildara an Be Iváilí an Be Podláraigh an agus fórne mar sin nach be sin tíiriste beidir chuileací láim idir me Iváilí agus Kildara mór ach Garman an héin an agus is Torna seo David Dooley captain na fórne fear cha seala gimmert an acadh chuige láin agus cha hábhíonn sin Dile chuirsaí Iomána agus se písar beidir socu síos agus bhfuil dahéir an amán tríiste chas an Iomána ó na gapal ó hinna ge lána Páirc agus sias se le scór 10 chamá fear ras in Cluiche a héana agus féchasí fenlas club cinna agus féchasí fenla rinne go leorbas a géad le gon na gaiche agus fud an cúil sin sa dána le agus chuide chríochta se sin é mar chomartas Couple seachtain is ag an dáireann til tuchar tíir siad a chuirsaí críomh. Achas tas gúnaí corna rota. Agus sé David Dooley, captain na fórne. Agus Jarna Burns sin. Martún cumna scail agus an sesin an corner David Dooley. We know that you came here having already achieved your ambition of getting promotion. You will be disappointed by the game today, but looking forward to these 15 steps will only 1 point in 10 ranges. And that's more than the Kerry team will be known of. Who knows, I might be presenting another cup to Kerry already this weekend. And you've had a fantastic year, a lot of privilege in your family. Who guards us in it, and the internet of our so for this year, the record was shown the Allianz League. The League will be on 1 game on a well-deserved winners of Division 2. Regardless of not Finna, regardless of everybody at the shot Leisha, and 8 chance other of the 7 points on Cluiche other. And to the captain David Dooley, an all-round wonderful sportsman, a champion rugby player, champion football player, but he plays his best whenever he's on the Páirc and money up there. It gives me great pleasure now to present the Division 2 Allianz Hurling Trophy to Captain Laoise, David Dooley. Marsin, Ultron cumna scail, Jarna Burns, Brunna, an Corn, Rina Dostra, an one in the bliana shot, and Captain Laoise, and there's a Varla Páirc, David Dooley. Congratulations on the promotion.
David Dooley, Copsy and Laoise, and Gazians in the Kerry, Sheaton, Champini, Roinn do, Sraith Breathnach, scored down the Cluiche, as Spórt to Mhórdha, Ciannais, Allianz, Sraith, Roinn do, Laoise in the Bala, Tráchtaire, Kerry, Nod Císac. Casey, Brew dominator lads, Kerry shot, will she not should not hate score Amshu. Agus tá score das fiada ag Liam O'Connor. Fáte sin sin tamsig Keys a gar startna tá Laois fi Keys a sé cuatú beidir cool agus fáte an chéad éireacht O'Connor tá fertíh mó agus beidir go cuatú scór an hain Tom Doyle á an cín agus Doyle a scór sé Jordan can sin pulsa agus fecin chip cuat na gaí hapne sé siam an na carno get fáte sin sin darna cool up tá done an Ursha beginning in the Cluiche to Gadassi done wach agus in Ciarraí Bulse an passo done agus a Ciarraí Gadassi Keys agus score that Ziffer sa basal te glas Laoise Gadisha Dunphy nis me sin sa fada sin scoring ta Garen Dunphy fella ta sé compar leir te Gadassi fella Kelly you were Kelly and score force sat sé shit carty ag will tá an score fada Jack Kelly Doyle nis ta fertíh still ocean Michael Sathairn Kemach score and Trey Sathairn agus tá níos oró Kerry go scóirle fe Kerry fi bhrú is bud con Michaeline agus Ciarraí fáte aige score das go das in there agus tá sí seomar score das ag Roinn Walsh agus tá sí aige sin scóirla ag Roinn Walsh go Kerry agus Keys tá fertíh still na Corby Aidan Corby nis se ben sé sásta na faointe tá mai hepa go mé But a Comerford in Ciarraí, Meshi Shinhar and Sassan and Cody Comerford. Beshi on score of odd. Fósa gimach leis. Tá fertíh mó, tenta Gadas ag fiachas fennel ag Dunphy. Agus will score eile fáte aige. Tá crothí ag fiachas fennel. Agus aspa funne bhó lads Kerry different. Dunphy agus score deas a cecha is go bhín score sin. Ag lads Laoise agus sin Bulse Gadas Ray Bug. She's a fad. Oh, to see me that's a goal. Agus is cool tongue go fiachas fennel. Ní sa dáile fáte leis ag Dunphy, bud is ceann eile. Ceann ó fox here, will ceann eile fáte ag Iomána. Tá go divan. Digging fáte ag Dunphy. O'Connor passing sin to dan creating a score and shot. Agus tá go divan ceann das fáte ag Tom Doyle. That's the croaky a chéad scorí. Mr. Dooley fin na postí. Clean guard come on aige. Ach a gas sin stack a captí the fórne. Cossi go divan David Dooley Conroy Meshi sa fada agus bé si ar an sastan tenta Gadassi Conroy Corran Roinn do Sraith an na bliana seo ar captain Laoise agus a bhar lá Páirc David Dooley